penonton selanjutnya. Aman, lumayan ang ewasan umuin. Ano ang amang ano namin mani umuin. Ano mo ang pus ewan. Wah, kok naman na pakan na Biasa cinta, satu sapinta, jangan terlalu mengekang rasa karena kau selalu bilang saat akan berpindah karena susah ya. Saya udah balik nak, kadang dijemput kakak bobo aing. Saya udah balik lah nak, asal ikan aing kan balik. Pak, sampai Pak, saya kenon. Siapa kenon akhir-akhir ini ngalamun baik. Masih lah galau, mau ada tuh di imah. Anak-anak saya kena syarat heula. Saya mau berangkatnya ke mak aing. Masih sih kemarin tuh mau berangkatkan kenal-kenalan aku ke awewe. Oh, siap. Ayo siap. Soalnya baik lah nya. Ayo nanganan lu awewe lu nanganan lah. Wah, kok naman ang inuan ngandang ng kapihan. Ay nasusuya mama. Ay nasusuya mama. Weh, ano naman ako? Naon sa nakinuan? Ayo mah tadi ge di dieu. Ay, naon usaha mana emang? Orang dieu. Ay, tama ano sila. Wala naman yan. Wala ay on situ. Sama an asal me. Ano sama anak malam kapihan. Woi, ayamu itu, ayamu suai. Saya nuna maam ko ay. Ento aing mah sieun gak sih aing mah sieun. Bohong. Nu katanya mau di aing. Kemana? Atuh malam takbiran lah, tapi saya kudu mau awewe. Oh, sip. Ano awal lahan, ako sa may naminakan sih. Ano awal. Wait, nangis mulai. Uy, awal itu. Neng, amana? Sama lagi kajen lah. Ano mo? Kemana? Nangimus ka. Ano tuh? Ang saka. Ngaran Adel. Ang ikaw. Oh, Ang saka. tara aing Andin. Ano mo? Kemana? Nangimus ka. Makasih.